Okay, now we look into indicator bytes version 17. So indicator bytes ni ataupun short form dia BYT lah, bytes kan, kecil-kecil, ambil sikit-sikit je. Is for scalpers. Orang yang nak trade secara scalping. Alright, for example, bytes ni suggestnya guna dekat TF1 sebab saya test dekat the time frame 1. Kalau nak guna time frame baru, time frame bigger time frame, you have to change the TP dengan SL. So macam mana? Okay, kita load dulu. So, dekat indicator bytes ni, dia ada moving average siap-siap. Itu MA50, MA100 dengan MA200. Kita boleh tengok kat sini lah, kat setting mana apa kita nak tukar. And then kita ada reversal signal, iaitu line data melintang ni warna kuning. And then take profit ni boleh tukar ataupun tidak. Saya suka target 10 je untuk scalping. And then profit zone dan sebagainya pun boleh tukar warna. Kat mana profit zone? Bila signal baru, bila signal dah keluar dia akan ada. Don't worry. And then moving average 1, let's say kita tak nak guna average 50, 100, 200, kita ada certain moving average yang kita biasa guna. Boleh je tukar. Let's say nak guna moving average 30, tukar je lah. Tulis je 30. Klik OK, dia akan jadi moving average 30. Macam tu. Now, kalau tak nak guna moving average terus, tak ada masalah. Pergi dekat SL, dekat style, antik je. Tak ada terus moving average. So boxes still the same, yang kotak-kotak yang akan keluar dekat charting kita. Kalau tak nak box, okay antik, tapi kita tak guna kita guna chart untuk TPSL nanti. Kita kalau tak nak guna pun tak apa. Pain label pun sama, yang ni pain label represent signal, sell ke buy, sell ke buy. And kalau boleh kena ada pain label sebab kita nak identify apa ni, kita punya signal tu secepat yang mungkin. Lines ni, line yang melintang-lintang ni lah kita nak, kita perlu ada, wajib ada. Wajib ada. Now seterusnya kita akan tengok juga dekat style yang lain, iaitu dekat tables. Kalau tak nak guna tables pun boleh, tapi rugilah. Kenapa? Sebab kat sini dia akan tunjuk market breadth dengan momentum, kuat ke tidak dan sebagainya. Alright, look balik di moving average tadi, tukar kepada 50. Now, sama juga dengan indikator yang lain, signal yang lama maintain dekat sini, cuma setup by TPSL tak ada selagi tak ada signal baru. Okay, kita bagi je dia jalan macam mana. Kita tengok dekat TF1. Okay, signal tak ada, kita tunggu je lah sampai signal ada. Kat sini dah nampak momentum weak, sell is weak, orang pun tak masuk, orang masih perhati lagi. Kita bagi je dia jalan sampai ada signal. Of course, indikator saya semua boleh buat alert, tuan-tuan dan puan. Boleh set alert. So kadang-kadang bila kita tengok price dah gerak, kenapa signal tak keluar? Sebab pada masa tu dia tak detect suitable entry lagi. Tapi kalau kita nak masuk based on kita punya technical analysis, boleh, tak ada masalah. Kenapa? Di sini kita ada chance sebab tadi kita boleh tengok momentum ataupun buy dia tu ada keluar weak dengan momentum is strong. So boleh je nak masuk. Cuma kalau nak guna lebih untuk jaga trading kita, better guna setup indicator lah. Okay, sell baru keluar. Sell keluar di mana TP kita dia tulis siap-siap entry 4591. Tukar jauh-jauh sikit dekat-dekat boleh 4592, 4993 ataupun below that. TP kita 4581, stop loss kita 4601. However, at this time, okay, perhatikan signal line ni, yang warna kuning ni. Bila signal line ni jauh daripada kotak ni, kotak entry TP ni, okay, kita boleh consider mungkin high chance kita nak dapat 10 points. 10 points setup kita, itu dekat sini. TP kita ambil 10 points. Okay. Okay, dekat style ni juga rupa. Kalau tak nak box ni, kita antik box, line TP dengan SL stop loss tu ada siap-siap. Dia tak boleh nak antik ni, saya bawa memang kekal lah. Tiap kali entry ada signal, dia akan ada. Tak ada signal, let's say TP hit, signal dah close, signal stop loss hit ke TP hit, kotak ni akan keluar sendiri. Hilang lah, don't worry. So let's say kita tak nak guna boxes pun apa, tak apa. Nak guna boxes pun boleh. Okay, sekarang ni sell. Macam saya cakap tadi, signal line ni dekat luar, jauh daripada kotak.
So high chance kita boleh dapat target profit kita itu berapa tadi 4581. Kita bagi dia jalan dulu. However, kena tengok betul-betul kat sini. Sell is weak. Momentum is weak. Mungkin kita boleh consider TP yang lebih kecil compare to 10 points. Mungkin. Tapi boleh je. Sebab ini untuk bytes adalah scalper. Maknanya tuan-tuan dan perempuan nak trade guna bytes, kena perhatikan chart. Tak boleh tinggal macam new trader ke super signal, tak boleh sebab dia laju dekat time frame 1 minit. So kita bagi dia jalan dulu, kita tengok macam mana dia performance dia, ditunjuk dekat kita nanti. Because kat sini kita tengok dia dah turun. Momentum is strong, sell is strong, so high chance sampai TP 10 point. Okay, bila signal dah tiba-tiba keluar buy, tak payah pening-pening. Cabut je. Daripada sell tak ke atas tadi kan, kita still get something. Itu dekat ni. Apalah 3 point. Tapi let's say on that case tadi, masa dia dekat sini kan, masa dia dekat situ, momentum strong, sell is strong kan. Kita masuk sell dekat 4591. Kita target 10 point. Remember, tak ada orang boleh jamin TP kita boleh sampai. Ini hanya kita punya planning je nak 10 point. Kita boleh tengok harga dah turun, sell strong, momentum strong. At that time, masa dia jalan seketul, ada seketul macam ni kita panggil piercing line. And kalau kita rasa was, cabut je lah. Tak perlu fikir banyak-banyak. Tak perlu fikir-fikir. Sebab scalping, nama dah dia, indikator ni bytes. Kita byte. Byte is in dalam IT kita panggil a small value dia dalam dia punya coding kan, ataupun dari segi grammatical ataupun dalam English bytes. Kita gigit je kita cabut, gigit kita cabut. So sama je lah dalam indikator ni, method dia ataupun modus operandi dia adalah gigit cabut, dapat profit cabut. Let's say benda ni dah keluar, cabut je lah, tak perlu fikir banyak. So entry dekat sini, keluar dekat sini, dapat dah 5 point, cabut je lah. Dan dapatlah RM1, clean, bersih, net. Walaupun momentum strong. Kita nampak candle tak elok kat sini. Candle yang macam, kenapa keluar macam ni? Okay. And then kadang-kadang, macam saya cakap tadi, bila keluar signal baru, cabut je siap-siap. Say kalau orang tu dia memang maintain, dia jaga follow system, insyaAllah boleh dapat lah. Now, sekarang ni buy. Buy week, momentum is strong. Tapi tengok, signal line duduk dalam kotak. Ini saya masukkan signal line. Saya cuba buat benda lain, tapi untuk memudahkan kita perasan dia, saya terpaksa dibuat jadi signal line warna kuning melentang. Of course, warna boleh tukar ya. Warna boleh tukar, nak tukar warna apa. So let's say entry buy kat sini, tapi signal line duduk dalam kotak. So maknanya sekarang ni entry kita buy week walaupun momentum strong. Okay, remember dekat chart, price dekat chart, signal daripada chart lebih utama compare to ni oscillator. Sebab daripada market breadth dengan momentum ni dia ada indikator lain yang saya hiddenkan sebab supaya tak nak serabut dekat chart kita. Kalau tak banyak lah atas bawah kan. Mungkin di antara kita suka guna moving average, convergence, divergence, RSI ke stokastik kan. Jadi serabut banyak susah juga. Jadi back to this. Walaupun momentum strong tapi tengok buy week. Bercanggah. Tak apa, kita masuk je buy. Tapi kita tengok signal line duduk dalam. TP kita kecil. Jangan target 10 point. Target je 5 point. Kita tengok je bagi dia jalan. However, perasan tak ke atas tu ada moving average 50, 100, 200. That is considered a support dan juga resistance. So, dia nak langgar 3 SMA. Ada chance ke? So, better target smaller profit, iaitu target MA 200 ke atas ni 4594. Jangan target 4598. Tengok sampai ke tidak. Okay. Sell dah keluar, cabut. Tak sampai. Jadi saya masukkan bila entry, signal line duduk dalam kotak, signal tu tak strong sangat.
start strong sangat. Tapi ada chance kita nak masuk, nak trade. Kalau orang tu mungkin dia daripada analisa bigger time frame dia nampak boleh turun lagi. Ataupun dari segi analisanya, analisa dia nampak masih lagi maintain downtrend. So dia cari sell je. Doesn't matter sell week atau momentum week, tapi dia tahu tengah major trend adalah trend line. Sorry. Tengah downtrend. So entry dia dicari sell je. So in this case keluar signal sell 4586 TP 4576 stop loss 4596. Okey, dia tengok signal line dalam kotak. Kita nak target 10 point lah, nak target 5 point. So dia target lah 5 point. Tengok itu, tengok sampai ke tidak 5 point dia tu. Dengan risk dekat situlah signal line duduk dalam kotak. Okey. Okey, kenapa? Kejap Okey. So kat sini kita nampak dia dah sampai kat candle ni. So dapatlah 5 point. So tadi 5 point, ni 5 point. Okey lah untuk scalping. Okey. Lagi seterusnya. Kenapa dia tak jalan? Okey. Okey, dapat TP hit kat sini. Sekarang ni sell strong. Dia tunjuk sell strong. Buy dah keluar. Okay, dia tak nak layan buy. Sebab dia tahu market tengah downtrend. Dia fokus sell je. Dia bagi je buy keluar. Sampailah sell, signal sell keluar, barulah dia masuk. So that's why saya cakap previously, walaupun indikator ni membantu kita dalam trading, we still have to possess a certain ample of knowledge dengan skill dalam technical analysis. Tak boleh nak rely 100% on the indicator, teman-teman. Sebab dia bukan AI. Dia ada calculation, the algorithm. Jadi dia hanya kira ikut CV kita je. Bila keluar signal, okey keluar. Dia tak ada. Kita nak letak filter banyak-banyak, dia ada certain limitation. Saya pernah try buat filter ini. Saya punya chart keluar kosong. Dia tiba-tiba dia keluar no symbol, jam. Dan saya pernah tanya dekat TradingView, dia kata too much function dengan input. Tak boleh nak buat apa. So ada limitasi dia. That's why before tuan-tuan perempuan guna indikator ni, you have to possess a certain amount of knowledge. Alright. Okay, ada tanya link apa link ada tuan, nanti saya share dekat group. Okay, untuk indikator byte sama juga tuan-tuan perempuan, ada alert. Tuan Jaafar DM saya tak faham soalan tuan. Okay, ada alert kat sini, klik je kanan. Hover je atas dia. Klik kanan, ada alert, add alerts. Okay, buy signal, sell signal, create je. Create. Lepas tu buat sekali lagi untuk sell, buy, sell signal. Buat sell je. Dia akan keluarlah untuk sell dan sebagainya. Alright. So nampak kat sini, sell semua dah ada. Alright. So macam tu je. Simple as that. Any questions? Tak ada. Okay guys. Thank you for coming. Thank you for joining. Thank you for listening. Nanti link indikator saya akan post dekat group lah. Dan juga video tutorial ni sekali. InsyaAllah pagi esok. Alright guys, thank you for coming. Assalamualaikum. Have a good weekend.